Hello, so today, welcome back to Eimi Thusim. Tuni hin amasa inangazing o Thusim tu hin ngai komkit diwa hisin. Abula kon atay da chan hin ngai zo din tim na kani. Tumakay, mihim hin kanin Kukite hi imalole amol pena egel ziwa chule e hozong lungnil ta le ki songlol ta ium ziwangon amin thang ta ta le abol thei ta ta tampi ine evin. Tunzong bol thei na nei tampi ine be kidavi. Ahin ika ova ki het tu na le ki ngai lut na atha samzin ichimi min thang le milin hotsu het pa in ana zipoi izi chun tunin song hitabong Thusim hi khang tha hon vet ton thei le khan to na ini iwa ki hil na le kitil kho na ini thei da divin tu chungin zong nevia na lut Masapen pu ense Nilson Kuki Thusim chomcha ana sei ki dote a hi le ton Thusim chu ana pan pai zingote u N.J. Nilson hi mi tarikat 1926 kumachun chaljang ho Sadar Hills West sa na pengin a hinwang sirum te in a bil ha zo nidan livelin damonas in a chun nun ana thi santa na hi hizavin kang pupi mission hospital ana phuddo teni Dr. G.G. Crozier le aloy nun ngailut na nei te in ana sinhonin ana seilit sa honin amin din zong Nilson na sa ne chule gahet bedding ka chu hile pu Nilson min chung hi ngai lut zon sing Ngulkhopao hi ai hi le kum le tha hung chal to thonin pu Nilson zong khang tha cha hi lo le ahung go lan ti lain first Assam regiment na anapangin hi che chun ni khat gamla ROP chi over ai ki chol pedavin a me pum athi in hi le ai ki su pel khan hi chi chun god na amudin ahum tan a hin wang phat phi in u sar ku sei thang leo subitar pun an hu doi na hi a hin go thang chapang kum thom cha hi zin asipai pan chu ama din ha san hi ji chun pangsol lovin ahung hai tai hizovin British on Indian apola yo 1944 chun pu Nilson zong British Indian Navy in atha in ahung lunin His Majesty's ship HMS Bombay kung sipai na pangin rangon chan anaphan akum kit 1945 kuma kalahung ke chai to thonin Royal Indian Navy chu aki khelin Indian Navy zo akiti tai eja apan sungchun konga na tong sipai khanin kung banga jai hin tin ahin sunin hile mi kang officer ho chu alungu hangin got na peta ben hile boina sangta husu dot khan mi khat khanin angai ban ta be hi chun pu N.J. Nilson chong pangso zo to lovin ama song ahung hain in lama hung kile tai along khana pu Nilson hi mi mel hoi mi ta sa phale mi ha hi ji chun a to khompi aloy ko tho adia sap kang te chun angai thei levin a pot nungen zong along hel naw le angai naw a hin he sa jing ve hi chun ama zong kum kha thinglo in muna awmin hi zofin Bombay ahung nung chi ki tan hi le pu Nilson chu mi ta sa hoi amel ivet le lunglai lai jing chu le khalama sit lo ta hi ji chun nevia thunei bai hom hon zong ananol thedi lovin a velin Indian naval ship dilhia anapansa ki tawe icha pu Nilson zong nevia pansung chun gammin thang tamta London, Beirut, Istanbul, Paris, Syria, Athens, Bangkok, Singapore, Manila, Rome chule adang tang tampi na chunin hiti chun gun chule tomai ta hi chin lol hen tampi nei pumin 1955 kum chun nevia konin retire ahung hitai a hin la retire hi zo nungin zong thim dovin to ding a hin ki hol kin hi le wang phat pin Manipur police ahung lu thein ahung pang do ki tai a hin le ka thim hi zong le direct nga officer hi the lo zin literate constable in agipanin gun chu ta le to mai tein ahung pang zingin hi le kum som ni le ko to zovin inspectorin ahung pension ki tai hizova ulisa kona pension hi dungin zong to ding a ki hol jing line hi le mid mission sponsor noya makundu mid mission kachar asama ahung pang do kinin hichia zong chun mercenaria kumnita anapang kinin hi a hi le kum le tha zong ahung chalin pu Nilson chu ata sa kum zong ahung tam de ki hanin mission na to chu a hin la in pathin bang bo na changpumin chanu chapa chule tu tamta melmu pumin kum som segi le gup a hin gelin dam sel ki pa ta in on line chule kangpopi bazara Maranatha book room Christian literature azuin kangpopi beng tha chengin
Izo lagin 2010 lang chun ahin ko na baytay. Izi punil chun thi kumchet hi. Kahin mo zopon athu ka za dangin aso pitezong Nagaland lang aki SODOH danamin song a saving. Iti hiutang kahin mo bezo tapoy. Ahehem komenin hinsun tawin. Alos so pite, HICHE THUSIM'A ipaw hilo le ipupaw Nilsson hi iwet na ahile. Ama hi ni ponto, ni gunsu, ni filta hizin. Lothin na le patsam abom singiti chu akimodo thein hi. Ichi hosihin ipupaw hi Kukite la nevi Masapen ahido akyo hilobin. Assam Regiment song anapangin, police song apangkinin, Hizavin mes nerin na song atong kidin. Iti chun ama hi aloting zingi. Inge, itilay kang chun. Government sipay police le adang tang zoblo dansu. Tu kang tote din nom nante hizong le. Mi pon tolo anahile imatsa anahido loading hi. Izi chun tulay kang katen song ama bangahin pon tolo din. Gunzu tain, taselo hilin. To ding kam ding hol lewin. Ilo ting zing diw hiti chu ay pene. Holo so pite hichan hindusim chu agizaitan. HICHE THUSIM'A SUTKHEL BOLKHEL SEIKHEL SEIKHEL anom khale anake them to utin. Aban long let zon sirga China pen part 3 no machine ko giti chu. In ngai kom ki diw hizin. Like, share, subscribe po min ananga zing. Please like, share and subscribe.